एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय मिनी ब्लॉग। तो गाइस, मैं आज से हिंदी से ब्लॉग करूँगी क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि उन लोगों को मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं आज से हिंदी से ब्लॉग करूँगी। एंड मेरा हिंदी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो भी मैं हिंदी से ब्लॉग करने के लिए कोशिश करूँगी। तो मैं अभी अभी तो 6 बज रही है मॉर्निंग का। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ मम्मी पापा के लिए, तो आप लोगों को दिखाऊँगी, आइए मेरे साथ। ये है मेरा लेमन टी, अभी बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं दोस्तों, यह है मेरा लेमन टी, अभी रेडी है पीने के लिए। तो अभी मामा गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। हाय बोलो। हाय। तो अभी चाय पी रही हूँ मम्मी के साथ, पियो। कैसा लगा बोलो पी के, जल्दी पियो। कैसा लगा? माँ को भी थोड़ा थोड़ा हिंदी आती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बोल सकती है मेरी तरह। मेरे से भी अच्छा बोलती है वो, है ना माँ? हाँ। तो अभी पीती हूँ। baru itu saya bawa bang mabu batrong ku bar ya ko ki mo ki ko bu khrei ta u ni bana ni jora ta tam nai ko go ke mo ka ham ke ban su ya ko wow oh wa te tang hat man yo phai dong ke ul ba ke kon su jong da bo iko kaisa recipe sama sama ni ke RS ni bung ang sai ya baso bin bung ang re isna yang nameless ke monkey tigo phai meni maru ko ta tini ngang ke ekdom pherang no bokjak ke awa te bisi misi nang bo iko puri sherga wati jora ta ngan jana mo sungi jong hamane eban bagai gen no go puri rotong seta nai phai ba maru suka aboni bagai iko jana mo sungi jong ke puri sheri na kha puri monkey iko noodles boss songo nya kha monkey scarlet iko tini no ang amo ba hinga second time fish scarlet samai rong ko nai nai monkey iko noodles ke tokti sopolja monkey to puri asa to bang ma share thi ka sete dora hene iko sana mo sungo ni share ba mari obo ta bu sa gara na parcel di kotu hai ko cost ke ko maman bin papa no hari ka wati jora thana ko siang tong man in ke ai no ke sam mar ya se thana ko siang jong wati jora chala ja jong ke na hari phai ke ke ang mo thang li yang ke ba bon mana ha kata ke ta bu bon ta so pa kya ang no prongai saring jau khaba mamu shuna ni nangu na ya bon bage tabu khorni sara sata ta mai dong bazani mu ya hakati paito he ke wati bal ke phai mani ke khundroi pobo ke satu he kya ko mui andru sana hanke ba khundru pui sara sa hanke as thogya haima tongo ban bagai khundru pui toi haika khundru pui kare hanke mui andru thos thogya tabu sijenota ta hanke ban bai khundru pui tu kha mui ha ka toi hanke angono tabu mui no rai pa gira na seka mui se ko kisano na gira dinoro nugui makhna mui kisa sa si haipa no mko rakhanke bangi thanguta ko mane erma hayinguta hanu muya chikon pano hanu muya ha ka toi nti hai ke uje ko kisa kolo bom tiro wat long no ke hanja ke munti hai muyang ke hanu tan ke bono muyang ke aske sau phan tong man wang bono aske thok jago mayo pung chao bisi ko muya ha ke tei ko aske thogo ke muya tong ke kon munyang se kyang aske thok jago ta ke special edition ti prasar ok to belai no songna burungo ke puini do phani boro rok tam sung tom songna rengya but sini ti prasar ok ke muya handro muya chakhen ke sini yak ni sai sina ji pusuk si thok bisa tiyo ko hingga apa sungno paya boy take pui panya krisno aja ke songna rango sung sindi prasara hingga tabo angi ko mosoro boro joto ri pake ber maro muya rogo ko ri baitha hingga take se kok oro kisa ang tui komri jangma bagai awan se mane bangma hayeng thangka awan kisa no ri ro ang amse bangi thangka ta hingga aboni pore wang ko tabo khundro pui ri nai
bahay mo to mani mai so ko jong siu mui song to tise ke ingko tabuk ingko tui kita kisa rui ang kunro pui ru phirei ingko tasa ma kol phikata awan bang ma haing thangkang ke ba tui kon ni bagai ingka abono tabu ang horeng khaba tabu mai sa sinai mui bomon pai khang ke abono rokani video no pulen sim pai thang joro nai tong de hingke tinin bagai asang nung chunai joto no hor kaham ten rokani channel ko talong tong ke please subscribe khai redi